Tevgera avakirinê li Rojavayê Kurdistanê çalak e. Her kes avahiyan ava dike û xaniyan jî difroşe. Lê kesê got bikire kî ye? Tenê kesê dewlemend in. Welatî dibêjin nirxê her xaniyekî beramberî xaniyekî li Ewropayê ye yan jî zêdetir. Mînaka vê yekê li kolana siyahî li bajarê Qamişlo hin xanî temenê wan 200 û 300 hezar dolarê Emerîkî heye. Fermanber diyar dikin ku ta dawiya emirê xwe bişoxilin, dê nikaribin xaniyekî ji xwe re bikirin. خودی خانی گل کی بهابون یعنی ایروجه وال سر کورنیش یعنی مترو بسیاست $350 تفروتن یعنی آنا وقت ما امریکا شقا بکن شقا دبی $20,000 $30,000 $45,000 افتشتي انسان فقیر ایرو زوری راتبی یعنی چه قیس برای 200,000 بی 300,000 بی 400,000 بی خودی ناکی زاروکی وید مدرسه دنه قیزی وی هنه مصروف جير دبيج مالي الرج شونو هاتنا وار ايجو الجامعات والحسكين ايجو نظام الشامين ايجو يعني وشرات بتيراوانا بك وجا قال شقا تور بك بدربك شقا فريان يعني بون بدولارا انما كار سوري جي كسما قالا ويدك بهابونا خانیان gelek sedemên wê hene. Yek jê bilindbûna nirxê dolar beramberî lîreya Sûrî, ya din jî got alavên avakirinê ji dervî Rojava tên. Mînaka hesin got roj bi roj temenê 1 tonî zêdetir dibe. û keysebaziya bazirganan jî rola xwe dilîze. Firoşkarên xaniyan dibêjin ku hemî xanî bi dolar tên firotin û nema bi lîreya Sûrî hene. يا بو بهابونا عقار جوار بيجم مثلا خد مكتب ما وسيط ايه شاري وبايع دقينه هبتو بهابونا وي مواد بهانه دولار باعتبار بلند بويه اف مواد هسم بهايه شمنطو بهايه يد عامله بهابويه يد عامله قد شغل غراض قشليه بهابوني ويدسي خوشي بهابك فجبر في تشتي تكليفات خد حسبين وفيدا خوشي ايه متعدى في سر واجباري وبهابك Tevî gotanha fermanber çiyên rejîma Sûriyê bin û çiyê yên rêveberiya xwe ser bin, mûçeyên xwe bi lîreya Sûrî werdigirin, lêkirîn û firotin li bazarê di nav wan de xanî, hemî bi dolarê Emerîkî ye. Xewna welatiyan e got xaniyekî bikirin. Bi hezaran xelk hene gotxaniyên bikirê de ne û gelek caran jî kirê jî bi dolarê Emerîkî ye. Tenê malbatên gozarokê wan li Ewropa bin û bi awayekî berdewam peran bo wan dişînin, ew dikarin xaniya bikirin. Ji ber wilo gelek ji van xaniyên gotê nefirotin, kesekî di wan de tune ye û xwedanên wan li Ewropayê ne. Ekrem Salih, Kurdistan 24 Qamişlo.